i 1797. kada je crkva, ovakva kakvom je danas vidimo i u njoj se molimo, dovršena, osveštava je episkop bački Jovan Jovanović, o čemu svedoči mermerna ploča na zapadnoj fasadi. Almaška crkva u Novom Sadu spada u monumentalna i reprezentativna crkvena zdanja, građena krajem 18. veka. Izvedena je u klasicističkom duhu, prema projektu Martina Kovčarskog. Fasada je ukrašena dekorativnim kapitelima, a posebno se ističu 3 portala na ulazu. U bombardovanju grada tokom bune 1849. godine stari toranj je porušen, a novi, koji i danas krasi predivni hram, je nešto niži. Posebnu vrednost predstavlja ikonostas, jedno od najboljih ostvarenja velikog srpskog portretiste Arse Teodorovića, koji je preciznim crtežom sledio uzore bečkog klasicizma, a ikone bojio koloritom usađenim kroz pravoslavno duhovno nasleđe kome je pripadao. Pogledi vernih najčešće zastaju na ikoni Vaskrsenja Hristovog. Na Bogorodičinom tronu nalazi se osobena ikona Bogorodice sa Hristom i smatra se jednim od najboljih dela velikog slikara Uroša Predića. Sa leve strane je Hristov grob, izuzetne lepote, izrađen u drugoj polovini 19. veka, koji je harmonično sa ikonostasom živopisao Pavle Simić. Na svodovima je dekorativni slikar Stojan Lazić stilizovao oblake i nebo. Ipak, toplinu hramu u najvećoj meri daje raskošna rezbarija ikonostasa, tronova i pevnica sa prirodnim i stilizovanim floralnim motivima, rad drvorezbara Aksentija Markovića. Sveta tri hijerarha, rekao smo, proslavljaju se ne samo kod nas i ne samo u ovome hramu, nego širom pravoslavnog hrišćanskog sveta, širom hrišćanskog sveta u celini, a posebno u crkvama grčkog jezika i kulture, gde se oni proslavljaju onako kako mi proslavljamo Svetoga Savu, to jest kao što smo mi iz osjećanja trajne zahvalnosti Svetome Savi, ne samo za njegovo delo i podvig svetosti njegovog života, nego i za to što je nadahnuo našu prosvetu i kulturu i postao začetnik i našeg školstva i ukupne kulture, pa se proslavlja i kao školska slava i slava ukupne naše prosvete. Tako se sveta tri hijerarha zbog ostaloga svega, ali naročito zbog njihovog doprinosa teologiji crkve, proslavljaju i kao zaštitnici, pokrovitelji prosvete, kulture, školstva, svega što se tiče duha i duhovnog stvaralaštva. Mi smo, braćo i sestre, ovde u Svetom Almaškom hramu, posebno značajnom u istoriji Novog Sada, koji su njegovi graditelji, neimari, ktitori, umeli, iako nam izgleda neobično da su tada, već u 18. veku, bili toliko upućeni u bogoslovlje crkve,
veoma dobro ocenili da upravo takvi likovi ugodnika Božjih treba da budu pokrovitelji ovoga svetoga hrama i da on njima bude posvećen. To pokazuje koliko su naši preci u tome vremenu bili dovoljno i duhovno i bogoslovski prosvećeni, iako ni njihov životni prilike nisu bili laki. Mi obično svaki naraštaj kuka na svoje vreme, pa kažemo kako je osobito teško, a zaboravljamo da ni svim prethodnim naraštajima u istoriji našeg naroda, pa ako hoćete i čovečanstva, nije bilo lako. Nikad nije lako, ali sa Bogom je uvek lako. To su oni koji su tada u tuđoj državi u ono vreme i u gradu koji nije bio velik kao danas, umeli i hteli da sazidaju ovakvu svetinju, ovakav veličanstveni hram. A na nama je, braćo i sestre, ne samo da ga održavamo u njegovoj lepoti, nego i da se trudimo da u tom hramu sabiramo se, da bismo i sami bili živi hramovi živoga Boga, jer radi toga nas je Bog sazdao, radi toga postoji crkva u ovome svetu, radi toga je i čovek stvoren. To je naznačenje i cilj, smisao našeg života na zemlji, da budemo zauvek, to za svu večnost, ispunjeni Bogom i da njegovom svetošću zračimo oko sebe, svaku po meri svoje vere, svoga podviga. Neka molitvama svetih trojice, ugodnika Božjih, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta i svih svetih, a ponajpre Presvete Bogorodice, nikad ne zaboravljamo taj smisao našeg života i neka nam on svojom ljubavlju i blagodaću uvek daruje snage i revnosti i razuma za to da hodimo tim putem života, putem spasenja, putem svetlosti Hristove. Amin. I tako Almaški hram i njegovi verni almašani, proslavljajući trojicu ijeraraha Crkve Božje, sveštene i bogonosne propovednike i učitelje, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, proslavljaju njihovog i našeg Hrista Boga živoga, koji preobražava i uzvodi i njih, njihove pretke, koji su gradili hram, njihov Novi Sad i sve nas njegovim bezmernim nebesima.